Kardom ili puthot ini dak press conference long ke bangchuna ko bangke isi sigjit alam the karbiang long arat to made pachini pusinili daga ko puthot bangtulo kedam tang la bangso chiklu tarik ni korai siar ni Assam a government to isi notification pe klanglo lapenili langlo je komane inobak bahini bak la bangso alam the puthak ka kham khe dujima sedan nili thek longle sedan nili ke kachini te bangke lage karbiang long arat bang kachini abang kenang sop la solam posi nili aku puthot dak press to mathing no nal to mathing no bangna koklo alo nili apang pore ret pola so official am the pupo Government of Assam Panchayat and Rural Development Department Dispur Guwahati 6 orders by the governor notification in pursuance of the cabinet decision taken in the meeting held on 31st July 2024, the Governor of Assam is pleased to convey approval for creation of 474 numbers of posts of Secretary in Village Council Development Committee, VCDC, Village Development Committee, VDC offices of the district under 6 scheduled areas of Assam as per recommendation of the 6th Assam State Finance Commission as per following distribution. Name of district Kokrajhar, number of VCDC 136, Chirang 61, Baksa 114, Udalguri 109, Dima Hasao 28, Karbi Anglong 17, West Karbi Anglong 9. The creation of posts shall be subject to fulfillment of the following conditions. 1. The appointing authority of the newly created post in the district under Karbi Anglong Autonomous Council and North Kachar Hills Autonomous Council shall be the principal secretary of the respective autonomous district councils as per Finance Department's OM number FSI 7/2021/7 under dated 20th March 2015. 2. The appointing authority of the newly created post of BTR area shall be the Bodoland Territorial Council as per para 5.4 of Memorandum of Settlement with BLT 2003. The pay scale of the newly created post of secretary shall be rupees 14,000 as per the Assam Service Revision of Pay Rules 2017. The expenditure towards salary shall be borne from devolution grant of State Finance Commission as per endorsement of Finance Economic Affairs Department white so and so number signed by JB Eka dated 21st August 2024, Principal Secretary to the Government of Assam Panchayat and Rural Development Department. Lahelo alo bangke lasi nili arni ong ko penta nije bomlo arni ong ko penta pubomlo je Assam State Government atuma bangke Karbi Anglong chatkali 6 schedule area bang labang so 6 schedule na ki fansi alang tum kengkam bang cior bompu nili pubomlo lapen 6 schedule non kafirin menai bangke 125th amendment along bangke labang so 6 schedule arlo 5th schedule mate indeng pho asidul mane gram panchayat pulo ba panchayat tiras pulo labang so administration bang 6 schedule arlo nanga piluji aphan kaji sikdo sida non constitution amendment ave pina kostame lagi isi violation mo labangke violation of constitution 5th schedule ahormo bangke 6th schedule arlo ke laso 118 5th schedule administration ke 6th schedule along ke ladakh ke 118 laso administration ke lasi 6th schedule along administration ke article 244
administration sebangi 6 schedule administration sebangi sita non bangke 5th schedule formu ladak nang pilut lo lapen non ke non amendment avelang mati non aku amendment aku pe anta lang tu non jakong kaci tisi non il tu ngada ka bang la sohor mu bang nang pilo la so ahor mu bang nang ka impose lo Indian Constitution of an arkan that si Indian Constitution of an arkan that si 6 schedule lo 5th schedule mate indeng ko schedule administration nang pilut bangke lake isi bhari dangerous non state finance commission alam nang lelo state finance commission ke non nothing pulote non nothing pulote ladake applicable kali Karbianglong arlo di Mahasau arlo balai BTR tang Kukrajar Cirang Baksa Udalguri pulahai dia mage lage non kimia 6 schedule pot labanga halda galam mage kaprek lohe sita jesemet ke Karbianglong lapen di Mahasau la hini lapen West Karbianglong ke thom la ke thoma district long la autonomous district pena 6 schedule district pena la se 6 schedule long ba ke 5th schedule ke admission nang kirut aron bangke ave Indian Constitution bangke lasi non bangke Assam government tu Ladakh bang dangachi joktun Ladakh dangachi furun la bangke isi danger lo Karbianglong arak tu si doklip lo pulong te 6 schedule bangke kichi free na chichi dambom lo ate nilige chiniya teng bangke Elvin teron haita la 6 schedule ki free ya phamlok si bori je ai katha to jonghele opposition posata APHLC tumta 6 schedule ki free ya phamlok si bori lapen la sohor gunon nang le ro api alang tum piniar nianta lang tum doklibla nilige lang bang lailo alang tum ninge mene APHLC bena ninge mene ASDC bena ninge mene akapreka kida kokko hai koto solver pachin duno bang high court per mata pulo je state government atum nitum ampar kenang chipudum delo ampar nang encroach delo kusi pulo mati councilor long kubi maja kongdo in letter and spirit kusi gitu alang tum je laso kupi ma gitu in letter and spirit ditum nang interfere donde kusi gitu sita non elata ise interference lo mati dake MOU ba MOS alam tidang lele pilang MOU MOS alam talang lele MOU 1995 alam tawe MOS 2011 alam tawe MOS 2 alam tawe lasi non la bangke hala hai apu thak ke dokoklo sita non bangke kur phan thanam tuna kok pola tum nang encroach kelo kusigitu sita mai non bangka aku ko ka claim thu bompu lage ka high court longe pachini ji phan mili lage aku prothom matha thu bompu lalo Assam State Finance Commission ke basically la sorbu bangke gram Panchayati Raj administration atau fan tangka maha keron ke bak kosonsoni mapu laso performance state government to mang laso finance commission bang kesalam lasi lake 6 schedule long ke applicable kali 6 schedule long applicable kali sita non bank ke laso notification pe na bank ke ile tum theklong mang lahe no je halaso gram panchayat ba Panchayati Raj administration bang 6 schedule long mang ka pilut ke pangcheng laso posi ka phire me pemili PNRD pen pidang kok la ate state government to ma design no ma dibali state government atu kamatha bangla la by any means jat abidi pen pusita me Karbianglong pen di Mahasau laso autonomous a district mokala so autonomy laso 6 schedule long do a autonomy bang free nai lalo mati ka bori ke lasi state government atum le toite pulo de latum ke inte ko pulo claim poge finance commission ke autonomous body gali independent body gali lage state government atuma is a institution chona state government tum ka create is institution lasi state government tum pin thak lo lasi laso latuma recommendation la 6 Assam state finance commission latuma kuploma latum kuploma puji recommendation hai latuma recommendation bangke latuman langtha pusi pumati latuman pulo je nitum 6 schedule long bangte laso Panchayati Raj administration la palut nangji lasi dangtum finance state finance commission in penlangtha la penangtum recommend tha state government ki toy posila eklem lo state government na intention ma se 6 schedule ki free ban mati state government atuma intention ma se 6 schedule long hala
fifth schedule mane panchayat tiras administration na impose je panalang tum aminga aklong doko ko posi laso hormu bangke dakka reflect la laso posi ke toilo mati laso hormu toisi laso ke toy ajo ini si la state finance commission bangke laso recommendation bang la se la ke amane ko ploma nitumle ninghang pe claim kali yo laso na sondu ga pe klang je phan chona sera ke toy ke state government si Kepre ke aron er bangke six schedule area longe dak ilitum long bangke isilam pulo pulong te customary practice customary system hai aso practice lo non achoma sartokan appointment pinangi pulo te lage habitum si appointee mati habitum se achom bachi ke sitanon ke iri ratheklong hai council pensi rong asaraphan appointment ipi lake six schedule spirit against council sojat lekle mom lage six schedule alo spirit against lo ate habe pin potom no si hala achom sartoman a somse council soyong si a rong som rong lo habe pin po kam sabelo habe pin po kam pilo dulang customary law bang pikam lo dulang la abelo la se hala bangta chokche council pen pima la so step ke deng la so step bange chokche six schedule spirit against tiar tang kukrajar Cirang Baksa Udalguri Pulahaya dia mangke lage nona kimia six schedule pot la banga halda kala mangke kaprek lo sita jesemet ke Karbianglong lapen di Mahasau la hini lapen West Karbianglong ke thom la ke thom district long la autonomous district pena six schedule district pena la se six schedule long ba ke fifth schedule ke admission nang kirut aron ba ke ave Indian constitution bente lasi nono bangke Assam government tu Ladakh bang nangat ci jok tun Ladakh bangke ci furun la bangke isi a danger lo Karbianglong arab tu si doklip lo pulong te six schedule bangke kici free na ci tambom lo ate nili ke chini te bangke Elvin teron hai ta la six schedule ki free ya phamlok si bori je ai ka thar to jonghele opposition posata APHLC tumta six schedule ki free ya phamlok si bori lapen la sohor gun non nang le rok api alang litum piniar nianta lang tum doklip la nili ke lang bang lailo alang tum ninge yi mene APHLC bena ninge yi mene ASDC bena ninge yi mene akapre ga political organization bena ninge yi mene tu sida jog ninge bang modelo lasi nili non Karbianglong ora pan pasidi yang tu lailo don marli tu non bangke six schedule ki free kapang chenglo six schedule ki free kapang chenglo la mo constitution hala 125th amendment long ta ili tu si dudun pip pulong ta hala dak bangke article 280 la so state finance commission la ahormu si bang bom pe election na bangta hala state election commission padu po hala fifth schedule hormu sudak mang lut po lasong do bom po lasi laso aka phiri me me bang কিন্তু theklong lo sidame tamang humi me alam bang la no Karbianglong autonomous council ACM tuliram longhang hai pencheng lo kadu ko wetum dari mong ting thang chechak ding da alang litum inte laso six schedule ki free afan ke Karbianglong autonomous council tim Karbianglong ake hai Dr. Tuliram longhang lapen alang liri sangho tum laso hawang ketkuluma laso question bang ini nang leroko nili council against ninge jepina honor ni ta nili la state government tum ili tumpan Karbianglong di masa administration long naga cipurun Ladakh naga cijok dun Ladakh kupuluma nangka interfere dun laso alam thesi nili ninge bon sita non ke laso hormu dokok pe anda council pen anta laso hormu ba mane opus pe lalu pulong te mane arlu pen bangke Karbianglong autonomous council atunta laso hormu bang six schedule ki free ya panalang tum kache kroilma laso alam theba jesemet doko lasi nili bangke laso hormu bangke chokche pusi pulo Karbianglong autonomous council atunta laso order bangke dengde det nangji lapen Karbianglong autonomous council la yok sike denge pangcheng lo pulong te fifth schedule mate panchayat tiras administration bangke six schedule na pilut lo lapen der de pin pen pen der de pin pen Karbianglong autonomous council di Mahasau autonomous council to bangke
lagi six schedule council kalidaji lapar council jong fifth schedule jong sedang lu coklo pelong deh lagi hala plain district long gitu jila porisod son po aja kong ke six schedule ja kong kalidat po fifth schedule ja kong sudo po lagi jila porisod son po lasi hala none village council pe ne pupu hai non VDC pudo village development committee pe ne po lahai dah hala gram panchayat sosi ang tonta pincong lapo lasi laso aka phiri me alam theba karbiang long ratum kachini kenang sot pusi nilipini nang itu mathengno nang tumla Pherangke atu mathengno nilamang solam the nang jai